Lakay udikan Dominic Mertong, haga arpusau tarik ukelalingkot jengus nam sihajar, kendai spak kendai punyo, hasnong nong pendeng. Uday ukun jenguba Stanislaus Kardosau, batkakong Restanjes Mertong. Uday ukun baar nagikat laingut sipara. Ulapuli ya ke kelas nursery, haduk kelas 6, ha Anderson Higher Secondary School. Ya ke kelas 7, ha Don Bosco Secondary School Mau Klam. But ya ke kelas 8, haduk kelas 10, ha Sip Singh Higher Secondary School Nong Pendeng. Aus nem arhajar katsau, ulayo ya ke jingpa siau mensim, banlong lingdo soblay. Kumta udikan Dominic Mertong ulapan krek yaladi da kejing duai, bat ularai banrung Hasin Joseph Minor Seminary Pendengrai Nongston, hau benai jemang jong usnam arhajar katsau. Hau niu ju usnam ulas sedang menpuli ya ke kelas 11 Hasin Peters Higher Secondary School Pendengrai, hadu usnam arhajar arpuk khatn rio, ban pendap ya ke kelas 12. Haus nam arhajar khatn rio, ulalek ya ke spiritual course ha Cabua Dibrugarh Assam. Hadin kata nadu usnam arhajar khatnyo, hadu usnam arhajar arpo, ulalek ya Christ King College, Laidum Kra Shillong, ban puli ya ke philosophy, bat ya ke BA ha St. Anthony's College Shillong. Haus nam arhajar arpo, ulalek pai biang Saint Joseph Minor Seminary Pendengrai, kum Region Brother nak benta ke practical training. Nadu usnam arhajar arpawai, hadu usnam arhajar arpawsau. Ulapuli ya ke theology, Orient Theological College, Maulai Mosiar. Bat lapan kentang dikon yu, haga arpoar tarik ujelio, jong usnam arhajar arpawsau. Da Most Reverend Linus Nelly, uling dosa, jong ke jalan niamba imfa. Lapa ya ha parish nongkasen, banle ya ke diaconate ministry, but menakfi, ke khatn rio tarik jong ulebe, jong usnam arhajar pausan, and saben kentang lingdo ya da Most Reverend Wilbert Marwen, uling dosa, jong ke jalan niam Nongston. Kaktien imsngi jong udikon Dominic Mertong kalong. Tu yaisa hakajingi jonga. Yohanes Katsan Kenda. Menta ngilak poi sya kebenta ke bakong santam ke Eucharis bakut. Ke balong ke telong bat ke kliar do jong ke jimani blai jongi. Ngin sedang ya ke Eucharis berkuat, da ke jingyat procession, sya keduan jong utara. Kini kapan mau ini, ya ke jingrung don burom jong utara se Jerusalem, suabun kenyai ladi ha Calvary. Kalong ru kadak ke papen i ya ke jingyat perkrim jongi, na perthai, sya ke Jerusalem ke batumai, aga bangin sa simbenta ha ke jingkawai jongkurim, jong ukuan nang berat. Uling dosat, kiling dosok nai barok, udikan, ibahayi ngasem, berkinong syat penrai, kinyat procession. Ni barok, ini yang lang.
lingkod na nabagway naglaging sauce pa. Badai bersyapan kentang Lingdo Soblay Unwan Syekmat Udikan Dominic Merthong Ngadon Hangni Bat Ngaklay Udikan Unlet Hakmat Ulingdo Sa Bat Undam Ngon Kum Kadak Kaburam Bat Kaakor Bat Unyeng Hakmat Reverend Father Ansam Nonglang, Vicar General Jong Gajalaniam Nongston, Unpen benar ya kejing kuah berjing angnut Jong Kabalang. Unong penim jongi uci sukris, da kabor bat ka ikhtiar pengelayo nau blay, ngajir yaune uhman upara jongi, banlong ulendo so blay. Da kejing kemen ngin ya jubab lang, si hajarmu yami ko blay terai kendra. Swaba mencapan kentang lendo so blay. Kalong gadaiti jongpi banya tu hak hakmat une upad ba padlang ya gajing tumo basisha
bat bahok chong thi ban shim ti yakani ka kam limdo so play te pilarai kot bat kedamon shisha ban shim ti yakadei ti limdo so play kum unong trelang babit dor jong lendo sat hagaba suma baksa yakakan hun lang bro chung play hapo ka chingalam jong mensim bakut hot ngalarai kut bat ngamon Pilarai kot bat kimon ban pendep ha katkum kajing start bau mensim bakut unai yapi. Yakane kadeki balapan kamti hapi ban pen kriang ya kaktin ublay da kabayalap ya kukubor bapa bat da kabahikai punya ya kajing katolik. hot ngalarai kut bat ngamon Pilarai kot bat kimon scam ban pen menta da kajing rublay bat kajing ya kajing im ya kecing hikai bat kecing le cingkam jong Yesus Kristus na kabanta ka buramu blay bat kecing kiu iran jong upat Kristan ha kecing imblay bat kecing ai bat kam tam ya kecing kenya Eucharis ka sakramen jing mapok jing pan Yesus katkum kecing hikai pateng jong kapalang hot ngalarai kut bat ngamon Hilarai kot bat pimon scam ban im sngi bat ban duriap lem bat ngi ya kecing kwai ban dup yo ya kecing snei ublay na kabanta babon balang yau ba ublay hi ulapan hamti hangi hot ngalarai kut bat ngamon Hilarai kot bat pimon scam ban yaso tadi tulan han la kesni baru pres ulan do orang badu bala terwa ya lade kumujing nya batlem hau blay pa lem batu bat ban pen kentang ya lede hau blay na ka benta ka cimpen ya ukon betriu hot ngalarai kut bat ngamon menta ubala syajir unlet bandem kho siu hakmat uling dosa unbu ya lagi kti bala pendat hakalang hok kti uling dosa kikular ban buram bat kongu yanga bat yakinong mi pateng chonga hot ngakular scam bat ngakloi do blay traiken rat balas kang yakene kakam ka bau ha happy un pendep jana yaka akani kebor la kepat ya baro ban yesim bentalang akani kejingkel pat ya kejing ya satlam jengkiri pur ubala syajir undam peluk kum kedak jong kejing singoret ni baro ngindam khosil laningin yang dan akor dan burau so para bangit tungin yatwai hau blay pa badan bortam gon teker hai gichingai ka haga chinga sajdam chongkiru don lembat ni atrai kan rat ko pa bukut ko blay badan bortam ko blay na bam cukut
Meu balong katlong bat katamay jong kaburam bat kakerkanlong briu man briu. Meu balong nong balaseng balabu da kanyam karukom jong kajing kenjablay. Hadin bamelatung yaw Moses badu Aaron halo rupa jong me. Bat sansyar bat pankut pankentang yu ha kajing imblay. Melajid yakirang kensai ha kagerdan bat kuburam kaijot bat banbud bat ban bakin donlem bat ki. Banyarap yaki hakikam baro. Kunta harikenja melailem ya kamen sentre kambat ke ikhtiar Moses. Hakadonod jong ki nyaw pangut ki priu ki bala sempang badda ki Kawe ikilama hakini kapor. Bat akerpat ya ki padba baro bat kawe ya kini kakot ling kedap sederon. Ngidap lah kejing kemen hakini kapor. Bangilayo sa uway ulindo sa ublay batumay hakabalang. Ulindo so play Dominic Mertom. Katba ulindo sa tuntiam baddo ulindo so play batamay. Batukit rokit yang yang rengkat kilingdo baro ibedon lang. Ngakerpat ya kakwaya makan yalam yang ini yang gawe kejingwa. Speaking part ulindo so play batamay. Ilapan one eye to play here. Ulindo baro. Cinta